good. Sembana. Koko. Koko. Njani? Skona. Sikichimise indaba yakho. Kodwa la kuthini koko? Kibulele lisizulu wasu. Sipela koko arutshele kanti. Arekan tlo khona ntlhalosetse. Gore ba ka tsena. Ku ka beke. Ka re se tsertsa mabe ga re ya Spain. Izolo. Yeah. Sidlala amagame nalo. Dlala amagame. Sidlala amagame. Dlala amagame njani? Sidlala amagame emafonini. Yeah. Angithi mina ngiyingoga ngiyazi ukuthi Yeah. manje ngiyilele nami. Izolo yabhala. Bampa R100 for free. Ijoker Jewel. Ngene bathi ijoker Jewel. Uthi manje nangitobethi igame le appear screen. Ngiye kuyizo ngiramba ngabo 5 so. Iye ngithi wena sesi makaboy. Ngicela ungifake ijoker Jewel. Appear screen ngamuke ayithatha atobethe athi konje i-app number le okhipha ngayo imali ifoni yini ukuthi it's 92062 Mayibizi. Ungibizela yini pin yakho ngibuza le mali i-pin number ye-app ngikhipha ngayo imali ifoni nangitransferile yanginikela nangimnikela yona mina ngicabanga ukuthi ufuna ukwenza ukuvula igame le kanti yena uyazi ukuthi wenza i-cash send Uthumela imali yani koko yomndeni? kusho ukuthi bengihlale alezana wabahlamvu ekhaya besemayini manje abazali babheka bodadewethu bathengisana sasihlale sisemayini ihlalezethu bathi omunye umama wasifunela azana ekhaya wasifunela la ema-RDP yasakhela base bathi ngibuye gona uzohlala uyayo bazohlala le la bengihlala khona ngasizolo imali beyithumele ngiyobhuda Akusima lo mkholo. Maye ngapha buzokwenza. bengizobhadala ngithethe ifriji So imali abayithetheko yonke imalini? i-1,000 I-1000. yeah. Iphi app tesibona iphi phone? Ifone le app. Ngishiye ekhaya ngizivule ngayo ngizisele Maye amanamba lawa aveza ukuthi ingene ngakuye because ngibona i-cash send musla yi-1000. Uzenzele i-cash send iya uzenzele wezile ikesisele then wazithumela yena. usho lo Yeah, because i-1000 i-cash send nasiwenza i-cash send. manje So wena wazi njani ukuthi nguye? Bekusikhathi bani? nguye yedwa wazi inamba yokutransfer imali Okay. nguye yedwa So thina sithukiwe sithi uceda ukuhola uthathela imali wayekhani udlala amagame koko. Amagame wani badlala kanjani? angithi siyozama imali yesikwa No, awuholi umndeni kahle. iyahola Hayi then ke niyabona ukuthi umuntu angeke uthathe into ezingeza abantu abasha nina basazonenza so kuvela sigijime so amagame angeke nize nizikhona kose niphume kizo cala nje thina sesithuswa ukuthi mhlambe wena uthathela imali omndende yonke ngendlela because nje uzitransferele and ubufakazi obuso ngizwa bathi inamba ikhipha yakhe but le it's a cash send akunala iveza khona inamba nangafika phika athi mina ngikhumbula ukuthini ngizakudlule yedwa wazi siyomthola nje uzomthola nje ngiyabona samthola uhlala kuphi uyabona ekhuleni kuleni kuphi indawo naye lapho kosikhambe simlanda naye la siyomthola ngisho angazi mina ngiphume ekuseni ngo-6 ekuseni ngayo ekliniki ngithole ekliniki nangibuya ngithi ngokuhola
uhlala lapha ngisho ngifuna ukuthola ukuthi umuntu otohako umuntu uhlala lapha full time ya siyomthola ngisho wa asikhambe that's why ngithi layela ngaphatshe ukuthi uhambe asikhambe simnandi cabanga ukuthi nje into usoyenza wena ungakhamba ukujika ngalokhu kujika ngakhona basiqeda lapho sithatha ugogo si-check-ele i-case leyo namhlanje singathi sidila ngama-emergency kakhulu uyabona so yona ibuhlungu i-issue liyakagogo mara khenikhalimeni abogogo benu mani masani abalisa into zama-apps zama-game it won't help them because ekugcineni kwelanga sokuvela sigijime senze yonke into then kugcina kwenzakaleni so it's fine asikhambeni asilinde nigogeze sure